Tukitomba kwithira nende twechemana kena wena ni bwana ntobakona kanya ka kuatanira na batu Weru mbithira ngikumenyetha kyamantu nkabo yarethirite nende karika kinya ya rio siasa na ntobora nende bangi nkuma bethirite bagetera ni mantu ye budget ndeni account ya Meru ntobora nende ruare konekete ya karage kwithira kirwa maindu tibugongwa nende nkethira ngikumenyetha kyankurukie ndumbere yera twikirito rito Nteto chieto Weru. Rwaria report ya mubangiro ya mbeche Chemeru gutirira nyuma ya MCA kuremo kongana ndeni ya mbunge Meru. Roronga mirite kana umutongeri wa baraba ingende ni mbunge account ya Thaa hivi utariri yatumikia yake kulitwetene kio nontoba siasa chema wako ingirile 27. Babunge ba Meru tirimana na CS lento rekwari ya mirandi mwanya egiewiti na mbere ya mwena ngwataniro ya Meru. Abakari kuma mara kuri thirikari Rais Ruto kurukiria mutu kugira yethirite ukie na makwa maguri. Obarware moneta madhidhia ni Maureen Kome Nteto PHINEAS IMAANA Nteto chero Thaa Imwe kambiria Thaa chongwa tukambireni atinende ntugaruare gukaria mbunge Meru kwariria na kinyo kurukia budget ya mwaka niyo annual development plan nende kurigirite kwithira ikuruka kwa eruare ndobo nende butithirite bwikinyana ila nyuma ya MC wa korotwa Kirinya mwenda kuwa MCA batikwana baraba ukari mbungene arawete nende budget ni akigina kinene MCA ze 18 kibatiana kwithira baime kuruka kia na gukwendekithia nende ntubo kwithira bwetira kwa report ine ndiro na Meru kethira tumaira billion 22 cha mwaka yongirile 23 ngirile 24 milioni 8 kethira kuma ikrimantu kana ikrimantu ye wendbwegara nende budget ikinyethirite kiona kiyokuluka na billion 10 kirinya nende na kwithira geta na mbere na kuori tobone bunene na kwa MCAs bondi babatire kwithira baiki kinya rongelete na ku account kalazimika kwithira kono na kia kane kyodora na kia billion 10 kendo kinyanithia budget muthuri murioki katwambirie chio. Thonyauna county assembly ya Meru yakobatikwa lile mwango wa thirikari ndio mitaratara na ulitingugi twetuga atumika mwaka twitire jo thirikari twangirije 43 mwanga ngirije 44 mupango uyu uitwa annual development plan uyu ina mipango maendeleo ya bura ya batu wita maendeleo ya batu ukarika Meru county mashigo bunge yetu ya ward maendeleo yako ya batu wita no sibitari chietu nate kubati ukarika barabara chietu nate kubati ukarika na imbeche igana twatumira machukuru yetu ya ECD na kuandika arimu na kurea michara na Nteto imo ya yu so document ibo ko nawo yitwa ADP eni on document ya maendeleo ya rabati ukarika mwaka yu wa 2023-2024 financial year eno itawa mwaka yo thirikari ende kinyonyu membango litu kuthomwa na speaker Ibubundi kwa kanya MCA baritauge bwao for the Meru County Annual Development Plan for the financial year 2023-2024 which report was read on the table of the Local Assembly today Wednesday the 19th day of April 2023 during the morning sitting. The motion is now arrived for debate. Members wishing to contribute MC wa korota mwenda Kirinya augarwa ruru rutumba gwetana mbere nonte MC bate ukari kuba kungana. I strongly feel that Honorable Speaker, the constitution of this house does not raise the necessary quorum to discuss such a weighty matter as of the county annual development plan. Onyume gutarwa bonekana MC 18 aki. We have the quorum. Honorable Speaker, we have 18 members present. We do not have quorum as of yet. Kitomi Speaker arongekera mbango jojo. Members, the House stand agenda to Wednesday 19 April 2023 at 2:30 p.m. Na nande mwenda Kirinya na ugete kitomi kya kurongeka mbango jojo nembi. Kwenda heshimiwa bonde ba wa nafasi. Tuthira tuna nafasi yo chunkuna document ino ndu na penji kithumba. Tukarande tumechunguna o mheshimiwa
ageta kailia wodine weri maendeleo ngwikiro barabara kanari unindwa wodina ndwa mirete antu bakwa ba wodina document yo ya development plan imbeke ridhima kanari abyo bimbeke ribi kwana ibi anayabira mwenzangu ekeri nontu no mwanka kekie Meru no tuga yitite ate ya nene kenda namo gutigethire kugukira na inya kutia nange kwina mina inya kuringana mubanga jonga bana kawira mwangaza waugite agatumira bilioni 22 mwakene jwa kethirikari twetete na nani kiro kira kinene nigiki annual development plan ibangi kutumira kuithira ekethire 22 billion ke 22 billion Meru County irayona ni about 12 to 13 billion kuma ki national government na ichichera irore mwe the last time to receive nyamanto wa mishara was December na gavana kawira ariwa gatumira bilioni 22 kiuria kina kinene bilioni 10 kethore kiumana itukwenda gavana a elaborate boya deficit ya over 10 billion ina deficit ya uri itukwenda kumenya kethira ni antu ba tax on kuluki kana ina thirikari ekaumba kurita 10 billion deficit ye yombete kubangwa au so uninkero amye muswada yura ndiro amiri nonto katukwenda sabotage governor kana tukumena governor katuro amiri nonto itukwenda governor tu karande tuelezana nonto manto ya nyaya ya batu kwithero yena gintu kiwito consultation no mwanka to the consultation tukaira na au nonto uko physical planning kubanga na 4.5 billion utumira ke 4.5 billion kubangania mantu Nteto ni ndekere nyamwenda ntekona eke kutunkuna nkruki aja ne onyongwe bwe rumite we yake lands physical planning housing and urban development ke ministry u kubanga ke mantu niyo yagi mbeche nyingi kabisa chitete kubanga ke kwa tu kabetumira 4.5 billion kubanga ke burande to yetatia kwa tu kubanga ke mantu ikotumira mbeche nyingi zaidi eko execute manto yara kwa tuika Mumeru arari kubanga tuwe waka nyumbe ku igotumira mbeche nyingi zaidi waka nyumbera tikaba inyora kete akubanga ku kiure kire kinene akombikana TMC ba Meru bombo guruki ndole manya mbunge neje itiombeto tunkuno bwega ende batwe tukithoma document ya CIDP bukaretero IDP kiumio kiu bukaretero account fiscal strategy paper kiumio kiu na burenda mantu yonthe tuyaelia na ntuko oithano kana kiume kimwe na tukulukia yo yonthe ori mukenda twiro tutindro ene na governor I mean it could make sense unenkerwa wo Mumeru ginya wo ore MCA county assembly unenkerwa document ye na penzi manayana na engine we CIDP penzi manayana uretero county fiscal strategy paper ina penzi kithumba uretero budget inkiripotera Weru TV bitamuthuri murioki Ngana kuna ati uranende edireto kiumaruka kwa mutungiri wa baraba ingende ya mbunge ya kaunti ya Meru Justin Kirenji kana mnono yake ni asabia edireto etara kimadina edireto nende mukumaira no tira na kwebelwetene kiu akira asabia wetebone nene kuma na mibango ya kidurano kya mwaka yongirele 27 kiwa imibango yangabana urai kuda inende mudomijo kyutira we asabia na kudira kirita wetene kya mutungiri wa baraba inge awete tumike kiumanete no kwedira nende akiwa ambaru mubunge wa chuke gamba ngombe no Patrick Nene mona bono wete akedra gita na mbere kurita ngoya withire ende burunga moyoke kirora kwa tambaru kirete kyo gabana utidira bukya loka Samuel Gaishma kato echio kuringana na MCA wa wadi ya Magumoni Kithinji Savea ora arutarutetwa giteni kia mutongoria wa baraba ingi karoni kia MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi mathina make na utongoria bwa kiama kia UDA kaunti no mariumaniana murugamo wake ukonie cheche cha ugavana mwanka wa 2027 ariuga gavana Muthomi Njuki nwe atomete MCA barabangi ba kiama ikuko murutaruta giteni nuntu bwake kugwata mbaru mubunge wa ichigo ya chuka gamba
Gamba Ng'ombe Patrick Munene kirigo chwa itikia ugavana kana kweja na mwerekera wano aringi kura bayechigo ya chuka Gamba Ng'ombe Budgetary ko watambaru ara akuga onto bobo ibodhori tia gavana Muthomi Njuki akiuga amona kuigwa Njuki na kurikia ipindi yake kya ugavana arenda kuigwa ari wewenka Budgetary kunenkanira mwerekera wa gichiacha county no ariuga we na rutite wira iri na maumithio ta mutongoria wa baraba ingi wa kiama giku na atira una gituminwa kiriko ya kumuruta gitini kiutha tena matheta marama iritwe obichini ya kiama kuti motion wanayo umwe wanaletwa wa government yogwa kintu kikiripo ni siasa cia 2027 nukumeana jwa gitekia deputy speaker ikia urire na chukire na gitekia majority leader mwanko riria nambiririe ku support Patrick Munene tukwambiriria kwena ndomambiririe kwa nataka tukwenda kumuruta othamakini wa gweta kwa kingpins machuka na ndo na ciambiririe nuntu ningarije gutwithia muno ngarije kumeana impikire na thina gute bantu bakurwa wa na thina lakini thina ni ku associate na Patrick Munene nake no akantuma kumwenda tu nuntu nake ni muntu kumarutira wira na ni muntu antomonaga ariuga gavana Muthomi Njuki na chugitie kurwanwe kinya mbere ya kithurano na kinya nyuma ya kithurano amwandikira ura ari muchindani wake ari murugamiri wa wadi ya Magumoni iri njira ya kumuthiria gichiacha utebunge sinda muntu achoka kana nkoro wira kare to wondi yaku ai wonda administrator na kana mbiria kwanga ku akira gantu kurwana gavana riu ino ni mchezo mubange lakini wewe uni nkumenya gutigwo kathie nuntu ni chumi atane abaya kana bebuga maita menge ende ariuga gutireke makanie ka mugiria athimbere kuwata mbaru Patrick Munene kirikweja na mwerekera wa gichiacha ora akanenkera aringi kura bagichigo eke achuka Gamba Ng'ombe nione captain oro rinde mblige njira yugaga Patrick Munene auga na kwenda giteke ngavana ngamu support nangacoka ngauga ankiuga te ukenda na support muntu ungi unuaga atwira tu support nuntu nani na imani nawe nimbugeta nga support Nkuruki ariuga gutirekyo akariba wadi yake bakaga nuntu bwake gutunywa gitiki kya mutongoria wa baraba ingi akiugaga kiutha tina ogu nakaona kanyaga kubathetera Nkuruki ni kirathimo na njira ingi nuntu riu muromora mwobe utaragia nkaragia na ni menda kwindikira the people's majority leader amwena ogu ariuga gutire ndwa akarwa na gavana Njuki kenda anto bake bawadi ya Magumoni bathimbere kuona uthina mbere kuma kiri thirikari yake ni MC wa Magumoni bekarita mundu muko mugure riu mundu mukai mugure akena tweka matekorano na murume akena banga kumiria gichukani kwenuka angithie na ciana ni gacoka ikamuchombora muno na ikamuthinia muno nundu agacokerewe utena gintu ana kyo ucirugira riu ni yonkaumireria kabisa kuruta na kurutithania na thirikari riku nikena tuma Magumoni matetheke lakini wegoro ribo wata muntu mukoyo bwa akorwa akenyarirwa meacia na icio kaiga kinya bantu igakora na cia kora igatethia ngina na ricia mbere utethia ngina ithoa macumbura gambagiriria kuthia kiugaga ka ngina makugwatana na ciana mamutesa ni na witikio ntuku imwe ya ntuku kanya kau gakinya nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma Right, nangina kuna ati bunge ba kaunti ya Meru batirimanite na minister wa urimi ino mithikale ntorinde ene obichie kia kilimo house na badirite nendi bakiara kemirandi mwanya mno ye urimi redirite kiro amana kwa ili aprombika kwithira ikiro kakwa kaitena kuibedirite kinyaba kiara kia we abonga tariro ya tungire bakuma Meru Bonfils Mungera kato echo Njore egikundi kia bunge ba Meru ya Meru Parliamentary Caucus gukorokiro togiro mukarigite omero bona mugambire ndekiri na monini owe bwana John Paul Mwirigi ibere kithirire bangi kiri karone binebe ministry oremi aja Nairobi karo kiri gatetiro obobwega kenda gweto kubiria ntubao bakona nanwe ministry oremi aja ndiro nekenya bona mithikale ntore omubunge onthe no kari mabataro jawe jere akwenda aja ingwa. Thank you Bwana Chair. Mantu mirandi ya maendeleo ira thirikari Kenya Kwanza ikire kagitene ya campaign rutero rwa Meru amwambira ndiri gatete na kurunga mwaka gita karaja ijamwe yethiro ja kiarirwa tukwale muno mantu jakonie mantu ja irrigation mantu ja roji tukwale mantu jetu jale jakonie
project cietu cionthire ciambiritwe areas cietu mbingi iciithirite cie fertile lakini kukethea kutina rui rwa kwana mantu yu tukumba kwithea tukiyariria au ikenda tumba kwithea tuikuria urimi wa imera na arora ndene ya Meru nkoroki nteto cia kwagirithia kugunithia kimera kia mira ningi ciithiro cikiarirwo na wingi ni atongeria mono bakumoroterwa nyambene inkwariria mantu ya antu bakwa muno bara aingi bamira mantu ya research center mantu ya project cietu ria ciambiriwe ni ministry ni waziri babangi bari kumbera itathia ngui waziri wa agriculture ngwitikia crop for ke agriculture na ikia tumitomba kwitha tukiariria na inya bureka omba kwithira etetheru na pura arimi betu bakomba kwitha bakim benefit na biashara ekwendemira na inya burora akomba kwitha akia ile ke kateos barora bomba kwitha beate ate ka kimera ki kere nabo antu bakumaroterwa southimenti ibaire bakethirwa beguniko bubwega na mantu kathetindo kuma kiri ministry eje CS au confirm tauria ugire ari Meru ntuku ithato ithiri taito ya marimba akanenkanira within 14 days tauria atigire auga agochoka tukurekania tukathingata barabara kana tugagikisha barabara iria ciambiriria ndene ya southimenti ta Imwe Nkubu, Lubiri, Kithirone, KK, Moroga, Mara, Mitungu, na yotuone ikuthira. Southimenti ikona mbo ijere, toda tuije nare bagaiti, nare Mitungu Murone, Rutelene, Lwa aboge tagaiti, na Igoji East, pomba kwitha bakenda mbo tugutwika tukae wambao na tuchoke twewe coolers cheria no tutweneria riri ingi mono na tukwewa promise nene muno munene twa lintu ria kendeleo twa tikutiatira wonka barabara ya contractor kango ndochokera wonka barabara ya contractor ora akawe akatetwe thirikari kurikia ngwira arinyo kunya barabara ire turakuiro ya kunene St Anne kagaene mionfoni ya contractor nengwitike ninye miathene ina contractor ya na tukura tukae wa mbwaho kinyege mbese ndu tukona mbwaho yiri na mirandi yetu yonde yembe kinya murandi wa weria yikangeta yukathiri wangu weekend ya arimi bombo tedu oba komba kuciarithia ringira kureta kuo mpongerie ejo ngwataniro na gucokaniria atongire bonthe bakaunti Meru amwe Nteto ngi ukari igore metha are bakionania ngerekano injega ubuga kumaroterwa tigania east nya kumaroterwa tigania west ibamwira gwitikire mutata na kwithia mpatho ciao utindo ereo emutunga na mporo nibura mathoka ya kiondo kimwe kiondo nete kuringana nthikira na kwankora kwa antu batiania east na tigania west wona mutunga utindwa twinio ato ugaeta muntu weta kuruta statement against mutunga weta muntu weta kuruta statement against mpronto aburi nonto number 1 akakutha kwe muntu ora yirite mbacha kiguni kenda ro mutunga utimbacha rengi akatha kwe muntu rete kwira mbacha kire mutunga kenda ro mpronto aburi utimbacha rengi na katika tea kona mpronto aburi utithinereo mpuro abura i mwana wetu kututina thina atoki akinya nini na weta antu endelea kwa rire mantu Minister Franklin Mithikolentore na gongero bubogane atongere baba nontu bakubareta amwe arabugira gukurukira we bena weregero bakumona Rais Ruto mweri joto etete lakini kankwenda kuiboya nontu akoyukia the lead ro ya kuona batu tukubakwasesi wizara ile ingeboya na muno kwithira ari link yetu kiri ofisi ya nene ya president ndenda Meru bamenya CS wetu agriculture na thithetie mikakati miega muno na ya kuhakikisha Meru ku benefit kuma gikigina kia national government kiria kindene ya ministry ewe mwaka juju kithira Meru kithwe kuwatana kabisa nontu tebange bakathia ciace cia Meru ni atongeri bapo kona barea na nyume kumaka guchine kiri ministry joremi ebugire tariki 3 mweri jo twetete bakethira bagita kinyikinyi kiri ministry yako na barabara kenda weta kuthuriria Meru nke reporter Nteto TV kumaje kingine kinike mushimo cha Nairobi mbita Boniface Mongera.
Nangina kune ati siasa chege mno mantu yege kinyotu mino bwa kingina ndeni account ya Meru chithirite gita na mbere atungire mwanya nende ibethirite pakioneka kurita webo mno nende kimbe ya chege CIDP akiari ontobona ndi ora ware MC wandi aruirerorera mutuma Kalembe nethirite akiwa na kwata mbaro Mike Makari na kithira mbe chaine ndi itethira chetuma aeropora kwa girete itibatire kinya kwithira chekinya gaitano kone thirite eto mantu merikirenga bana wa account ya Meru na kumure nende ethira kimenyera mbechi te Meru na tatumira mbunge ya kaunti ya Meru kiri kunyangia kigena kiri mibango yekie Onde siasa ikoni maendekethe ya moyare ya kurikania kiri mutaratara ya thirikari yo CIDP letete meario kiri atongoria bamwe kaunti no ya Meru bakiolota ngavana Faith Kawira Mwangaza riure kinyawe ni MCA wa ukanyumene rwirwarera Peter Mutuma Kalembe atiti kinyawe nyuma urwariria ngavana reka kwa irianto ndinama angonda kwira Meru CIDP in our final stage kukuruko ni assembly na hii is about scratch my back, I scratch your back na tutekira tukiona amanto akithuka na nyawo wa Meru teko tumiria gitarumo no ukiga na meya no kiona ja imeya tureja to akwira ng'ombe ni kuguro cha 1 billion no ng'ombe urokendia no mwene kugura so tutoriti ria tukumara tuka raise our voice tukiuga 1 billion kethe gitige keki account ndinama ibatere kugurira muntu wonde 1.5 million no that is trianto bangana 15 million we are 1.5 Meru ake we are 1.5 million so ngavana batere kugurira muntu wonde ng'ombe nondo ukaruru boranga bana kwenda guchetha arenda kuwethia nturu engegure kinya cyare gokurukwa kaniche wega changa utakaniche umbo changa mbecha cha kugura antu ng'ombe ndina ma kwenda kuthithio karuru wawe nikenda mbecha county keke county egitwa kwa mbecha iu icho chete kugura ng'ombe thuru okorea Mkuluki Kalembe akiwa na kuwatambaru musiasa wenkuma Meru na mutheteri wa yoto bia ntubama wathe Mike Makarina ati mbese yite batu kinya county ne ya Meru kwethuru ite tumekaburia ibati akethana ndi keki nerero na ndega we equally ngavana inyoga itie guru kanoke nama ukagura muntu wonde ng'ombe tonga mbecha iu ite kuru kuinga ni assembly no ndunya to ugatea no tumire assembly baragukira no tumire MCAs baragia barindi ko batiumia ku raise their voice ibi tumona mwangira thaa inye no bari kurutinya kanchere na ari mwangira iba kurikirwa njara kenda bono bakukana miri so ngabona buru katukwire tuitayari ku supporta Makarina na tu support kwitho twimbere baraba akaiba kwari na baraba akaiba kwira antu uma ende Ameru atukwenda kubwira uma bungwa twikira murungu ndinama mbeje cha county itumba kugura ng'ombe kile antu bakai ibatere kugurira antu bonde Bungi Kalembe 2.4 billion is not a mbeje inkai na ngavana uchonde akoitho ena chio kuthithia Nteto iu ni gutonga na twinde twakira nyombo muntu milioni emwe no ndo tarama thabu kuria o nyombe emwe i 1 million nyombe mbendrumu ijere na ina equipment furu na inya sonde gukuna ntuko embere kenda wamberia kugita kusoya nyombera wakiro ingavana ko twinde tukwenda wakiro nyomba gavana no ndui mami wethe twinde otoba wakira waka yotiga wange na ta wetho to aitire tukugita ushuru Kiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi Kelvin Kimathi nontu bandete una nende ono tukutatu kiona kanya kakunoka ene nchokerete na ndeto ingio kedero gita kuraya Wakani wa Ogo kinya karibu koroka karibuni chai mama Aruvi no kanyo chai kinya uni ntenywa kwika mochama yuto matukangite ngachererwa mwana nyama kwanywa chai baba rambwembe karibu Neria ribire rugete China leo. Mama eria ngora ndukene. Auge eria teria. Eria mwaro kwa.
Eria ne lisha. Turugiro thai. Lisha? O thai. Ntago. Kunda karia ka. Naoni. Kinya gono kwenda. Niyo ka. Ni tamu. Chai kama kudongi mpongela kangi. Kuma naiva? Eria te eria. Eria ne lisha. I can't say I sing for a living. I influence for a living. I don't take anything less. I thought we are coming to change this situation. Drama unfolding. You are an actress, so keep quiet. You are just a groupie. Keep quiet. Kaput. You don't have to dress in a certain way that is not appropriate. Allah. Oh, sister. Nuthiriti kigiro gikisia sina no guchwa skuru ukamaka kairi ni untu Jordan College of Technology Thika turiaja ni untu bwaku turi na courses nkurukia 80 ire chitikiritwe ni thirikari cha diploma, certificate na craft courses kiri mathomo ja journalism and media studies, ICT, catering and hotel management, travels and tourism, business studies, engineering, fashion and design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology, short courses, driving na inge inyingi turi na aritani bena utiabungani irasibia kinande bya kuthomera na nkuruki nitukuragia iyewa biaritwa na skuru yetu iri na riera rire kuthomera mareije yetu najo niza kuguna mubuko jwaku ciandikithie kiri uandikithania bwa April na May mwaka jojo bravo itite na mbere kenda kumenya manto nkuruki turiongere kiri campus yetu ya Jordan Towers ireri Elimu Center kana Aliza Plaza kwa Nkrumah Street Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Hey kids, burudika na Star Times. We have lots of exciting shows to brighten up your world. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain. I can't hear you. Aye, aye, Captain. Enjoy SD Kids, Jim Jam, Baby TV, Toonami, Da Vinci, and the all-new Cartoon Channel. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next higher bouquet to enjoy more cartoons for both big and little kids with all your favorite cartoon friends. Wow, that's amazing! On the road, link your decoder to the Star Times On app to make sure you enjoy your favorite cartoons on Star Times On. Recharge your monthly subscription today and get upgraded to the next higher bouquet to watch fantastic channels and so many fun shows. Star Times, enjoy digital life. No kwenda gukinya kuraja gukiria ngugi yaku na kuigwatira uritani bwa mwanya bwa ngugi yaku aja Embu College turi kwa uritani bwa guru bwa gukugwatana na twanya twa ngugi tura turio kwa miaka 28 ni tumbene ja tongeria iwandene kana industrial leaders kiri ICT, cosmetology, engineering, hospitality, business na accounting. Nkuruki nitumbithitie gwikiro thombi kwa aritwa 20. Embu College nitukuragia na gukiria iyewa mwanya mwanya gukurukira gukenera unture bwandurijo mwanya mwanya. Ciandikithie uthome na ugwate uritani bo mwanya kuma kiritwi. Ujukania bome ni bwitete na mbere. Embu College, skills to go places.
Right, ni bano ntubagutiraitite na mbere kwatanira na batugende tuchiedo tuchokerane atinendi akari kuma mariba kuri thirikari ya Rais Ruto utira nindi baukinyilwa ni muntu yoredrita itumira kwa kwina mamaguri bari wabokinya kuma ntumiri kwithira ikitumira kwa batakinyilwa ni muntu yoredrita kina mama oriende bari ora kilo ora buchiare mbere ranendi kilo ile chedere kenda kwa chiringi maana ile ya 20 Martin Mugambi na kulikithia Parira gũtuĩka thirikari ya nthigũrũ ya Kenya nĩkinyithĩtie mpempe cia bei nini ndeni ya nthigũrũ ya Kenya kenda kũnyihanyihia bei ya mũtu. Nara gũtuĩkĩka bei ya mũtu nĩambĩrĩtie kũgwa kariba gĩcigo mbunge kĩa Maraba riuga gũtirĩ mũtu wa mbeca inini bonete kĩrĩ nduka iria hakuhĩ nabo. Mũtu na ku tũrĩgũra 210 kwaguo mama 200 bao gatukuga ati tukuga ati mutu ni mugweru kwaguo turomba thirikari ituretera mutu wa raisi ni kenda ntu betu baomba kunyira yende nagwetu ti mwemanu igangala na kaganjo ti mwemanu bakiaraniria na ndiki ba Nteto bariuga rũkĩrĩrwe mundi barigũrĩte mũtu wa kiro ciĩrĩ ciringi 200 makĩbao na ciringi 110 kĩrĩ kamũtu kara kanini ga kiro 1 na tũtionete mũtu ũma ana tũtije bũkari ũkaria atĩa mũtu tũtiguonete ũguo twake wa ruto tũtiona mũtu na kane andu kana tũgũraga mũtu na tũtaguona babu na ndio nataka icio ntikuona baba tũtona mũtu katu tulegwire gora te mũtu ũkũgĩta atĩa ũkũgwa bakiongera baũrĩtie ndagĩtarĩ William Ruto na thirikari yake gũkaragata gũtigĩra mũtu ũyũ wa mbeca inini ũgũkinya matũrani nontu tayari antu baingi matũrani kaba kwangaika nĩ ũrana bationa no achiringi manete na muromo no ndukanite mwemanu kwao ni baturetera into jia raisi ta kũkũngĩ nĩ twenda mũtu wa thirikari ũkinya ũkũ gwetu ana utũrĩchage Kiripotera Weru TV mbitagwa Martin Mugambi. Angina kuna ati ura watirita kanyaka presenting bishop wa kanisa ya Methodist Reverend Deyen na ugiti bombanite kiekweberia nende Joseph Ntombura Boru na kwekyotingeria wa kanisa yu kaitane kaunde na ugiti nende bakwata ugeni baraponde bari bai kumaruka beter bai chokaira nontu nende barwa miboya na urumoi. Because of the camera. No, including you and also including Reverend term ya former presiding bishop iliisha tarehe 3 mwezi wa mwezi wa 8 mwaka jana, na kufikia sasa yeye yuko yameenda yuko nje na sisi tunaendelea, isipokuwa tu ningependa kumuulizia ya kwamba aiache kanisa iweze kuendelea na kazi zake, asiendelee kutumia title ya presiding bishop, kwa sababu sasa tuna presiding bishop aliyechaguliwa, na pia asitumie letterhead za kanisa kwa sababu tayari kanisa ina uongozi mwingine, na hata our logo asitumie. I call for the same patience in all those that were laid off for various reasons. I give my assurance that all management cases will be reviewed fairly for the benefit of the employee and the employer. To our Christians, my message to you this day is simple. Please let us all come together and unite the church with the common purpose of uplifting the spiritual standards of our members. Angina kuna tinendi mwana yalita chincho vindeni wado ichithirite ikiwatitha na kuana wekirompine na mwana utorua ni bodi ya nchovi kaunti ya Meru batongeretu ni muru wa miri munene Nwembabu Moguna Ntere chala iluba wandi ne mudhara gisione bunge Ketiania East bakuriaria ni atinende kinya kwento binge bethirite bitiri mana kwa amona nchovi kwerekana ni bebedara byetu mayro kiro mebwethia amane nana ngo chende ne amona mithira ekutuma ndugu cheki wendo mondike Nteto mukiro medeka na ronoru
Nteretieli na Lailoba wandine muthara tigania isti yukarika ulontethia kire anyui na endia nchobi chibango irandege iwatho nyume mabisa bambondi enchobi kuma thirikari ne kaunti Meru kinyanterei na kuringana mukaririete ombondi mbabu muguna kiraba ithire ataka inya nyomba na mwakire jwayo ni nyomba tina antu akurukira Weru antu akurukira Ruo na watega inya muthambiri jo ikombe bibia mibira na ura bitumairwa ni antu kwino gwati kiri maisha jantu te nyomba ina baruga te nyomba ina mbi te nyamwene we na baruga janda gitari kanambi ni antu bakwija kunywa muthenya public health cap 242 ne kurega na nyomba nyingi isa permanent ndurene njipua na kinyamende ko certificate ka funda injini batena cio muguna naritete mukana kirendia na nyui banchobi akiwa no watibo nene kemere yanto ireo mirimo ya typhoid mirimo ya cholera mirimo ya TB na mirimo mingi mono ekowata biu ireta gastrointestinal infections na mirimo ene toma anto performance yao kinya baria ba kuretera thirikari ugoti batiomba na families nyingi kinya itio ikairemo statistics chenara kwina TB inara kunyungwa nchobi ndege na watho nega kurukanirwa ikombe bibitu kuthambwa bwega o bibia mibira ukethira nture kuremerwa imurimo TB nete kubwa niontu nibubo kwenderea utimenya roje nyairwa kaboyo rutingani kwau ibiashara tetekeretwe kinya nini na twaromba mono antu bamero itukethiro kanywa na wigwe irasimo nchobi etare nchobi kwendwa kwina baruga injaga kwetekeretwe nonto wanywa sumu jeje iri ura maguru jaku iri ura maru jaku yore nambi kumawige kuo kinyokethiro iri yabu center iri ingana inyachoje na goro mbe na arantu bagwikwa kurakebisha bathukitu nchobi kuringana nwe kwina nchobi ingi nyingi ndege iwatho irachietete na mbere kwendwa kinyamba ene muno akwina machukuru akiwa mbai nyingi kinya ni kururwa mathayara ya tibati narawete musako yoyo gaita na mbere mwanka batiere ontobobu kuthira kwinchobi reito mbande restaurant une bu kurugurwa thainya ethira ni kwendya bya kurea na were agangirithate ende korongyo kwethira nawe na kara karugura thaa 11 kare agwa ngiri 15 na nyawo kethira rirugura kuma rukiri monkogoro kethira uri okuria ngiri thate na kuringa gituma no ntwarite kendendaniria na irio ngio tikia kwendaniria kyo nawe na kariu koiturerere officer betu ponde public health administration na nyabetu balikambo tothiuruke twitaga nare watho bukunwa nikenda tumbo chokaniria Meru etiga karaje kere twete na mwene turio na itu twengugeu bobo yetori kwina mathete ya maingi kuma kima chibu na nini bao tigania westi ati anene baborisi bo bakwatanira na endia ndawa itie mbogita muno irandege iwatho Meri eli toera na yipo to andikira na bangi eta atia kienda gwa to ko we bionto bo o spindi wengwa ai ko na listira ke etire antu bara eta aria bo ba na kaira mbecha imagine uka ta me do to 240 to ai kwene datu akaringo ba imiengi na askari obara bara aribo ba facilitate pete bona mweguro mtura ba chombe ilito ndije karitango yo mugunare unarombete mabisa bonde baraba yingwe kuranchobi katibe Kenya kuatanira kenda baombana atugwite kyantu bo bakagwatanira ponde tutethirwa twinandwa ende turegeni na tukauga noge nkukumwa antu betu twajukia tua na nkukumwa ikathira mantu nejaja komenya tweta mbere na ambetika ya mantu jau ijombeka nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa Mukiri wa Mithika
Angina kuo ni atinende mabisa babaride kuma gitu ne kyoboridi kyalare ni bombete okimanian na kunyangia magiri yaleta chencho bindeni wado irachederete nende kirwero ntere chia KK yatama akinyabederete baeka mwe kuro myaka 35 mpini orano mutuganirwo munene oribo boncho bia kyaririyo mtubone ndio speedi wantere unederete akirita mukana kile barabonde boitide na mbere biachare yakiwa kinyantuko chio nintale ni class chabari na kulikidia Nteto hii. Wale wanauza bangi, wale wanauza pombe haramu, hizo vitu zote, wale wanafanya hiyo kazi watafute mahali ingine ya kukaa, because Igembe North we shall not tolerate such things. So we are saying that tunawafuata mahali popote pale waliko. Na kulikidia Nteto inoche ospindi Njoni Kimanthi ntugo oya egoro otugo mtu umwe mwekuru wa miaka 35 kuma antora ya KK etama narekirwe mpeni na mitungi yake ya nchobi indege igwatho wa mwena kwithirwa ntugo ye muthirukiri iria araukire gukinyithwa akotini ni kenda thitangwa na kwatikana na nchobi indege igwatho. Tuliweza kufamia kiwanda ya kutengeneza changa na tukaweza kupata lita 860 ya muna na tukaweza kupata pia liters 20 ya changa na tukaweza kupata 10 operating apparatus zile ambazo zinatengeneza changa na mwenyewe pia tukampata ambaye anaitwa Doris Kadhure ambaye ako na miaka 35. Tulipata ikiwa hiyo process ya kutengeneza hiyo changa ikiwa inaendelea na tuweza kuchukua hizo vifaa pombe everything tukaleta hapa kwa station ndio tuweze kupelekwa kotini. Kimanthi akiuga ati antu baraba kuruga nchobi ndege igwatho wa mwana kwendia andagwa chingi echambogita babatiri kwithirwa baichwa abiachara chingi cha kuringa anonto batietegereka kwithirwa bakiringa abiachara atainu ntere ino chege Benod alioria kinya atomeria na boibathi na mbe na kuromba mono nkoroki na bwatongira bagi siasa bagwatanire na mabitha abokare ne kenda gutigira andwa eno ne kumbana. Atutaregesha kamba. Wale ambao wanafikiria maybe tutafanya na tuchoke, we are here kumaliza hiyo mambo ya hiyo pombe haramu na hizo drugs. And I want to assure watu ya Igembe North that those activities ambazo they are illegal activities hatutazikubalia. At the same time I'm appealing to political corridors waweze kuangazia hili jambo, waweze kuambia wananchi ya kwamba hii si mambo mazuri ya kutengeneza vitu kama hizo ambazo zinaharibu wananchi. Then watu ya religious leaders pia I'm appealing to them wakaweze pia kuongea na wananchi, wakaweze kuelimisha, at the same time wakaweze kuwaombea, wakaweze kuachana na hii mambo. Kumalare Igembe North, Betan Class, Chabari. Ngino kunati yakari ya muna atumiri barabara ya kire kiango ntere chiarura mani vedhirete ni bakyura kia mbunge wagisio Kimendi South Shadrack Mwiti kuingia wirane wako babudhiri barabara yuni arabo guwete ogendi ni budhirete bukia onto babu muna kinya wiki maketa yodhoko impangi ingira vedhira bae kulukaira Martin Mugambi kato echio. Akiaraniria na ndiki ba Nteto akaribantura chiarurama na atumiri ba barabara ya kuma Keria kuthi Kiangwe kirigi chigo mbunge gya Southiment iboroterete mbunge wao akagita Kashandira Kimweti kumania na kuthuka kwa barabara enu. Bamami betu ni baunikangirite guku muno ndakajia tujia bikibiki jia umia eria letu lithiete thoko ligetikaga kwogu ujumbe bwetu ni KMP wetu tawe Dr. Shadrack Mwiti iguru ria barabara eji njireje yatwire county government kaduri murungi amicokie ki national government kwogu iromba ria twina rio au atigirire step eu niki Dr. Shadrack Mwiti ageria kungangana nuntu nage turomba kura ni twetikaniririe ati njireje akageria kumithingatira mwanka ikirwe rami kwogu riu ni iromba ria twina rio na tafadhali twamuthurire na nkorwe muna tumwendete sana na twamwakurega na kwegana nikagita kaetha iji eja twitike barabara eje imenyerwe wa mwiso turadurire ni Shadrack Mwiti Dr. atwira wona bwandu rogu media rati ambere bukare matunda menu na barabara no gutemo tukuona
ana betu ba cukuru bareta cukuru rukiro ryo ke mwana ukamwera eta cukuru akakoria baba betete cukuru njira ni uno kwa banda gwire goro bariuga mwĩtikagita kararombaga kura aberekaga na kubera akabaruthira barabara enu akaja kuthungira utongoria ni indi mwanke munthe barabara enu ituragia mitaro neti kumba kugendeka mono kagita kara kwaura ni eja to kuinya to yakwe kuritaya ni eje mbere aturitaya nto bitwa mudulete kinya na wendo na agitwiraga ati wona ati uri ambe sija dirikari akaruta ngoge na ambe sija ja meuko mwanka tukale wega riu ni tukulombe tari lomba ni aturirikane no longo kwigwa kajuka u aturirikane no nto sukuru tenge ya gakoni arimo bonde ni balaramire riu ni yo turuga atiri atongorie betu sandiraki MCA betu mucoywa ndomiano gavana wetu kawira tuegue ni kia witu ana betu no betaga cukuru onambasi akwejirana ana urete BC ukari ambasi mbasi erenonga makeria mini urerwa rukirema jabura mwana gwa ke manakeria na yeturete BC ambasi ukona yutu turere ambasi lakini tejira mwana mwankange 18 itu atongore betu tuegueni bakiongera bauritie mwitigo tigira barabara enu mitaro enu ikumaranirua na nkinya barabara enu kuthondekwa bakiugaga ikarite ogu nithiite na mbere kuthukangia na nkinya kuringithia miturire yawe kiumaga ira ni murako ukamatito na timtu kunginya riu rira butangukire na aria no kwirwo rimwe nguo ikweba riu gwa no turamire mwana ora burai nawe riu tuliromba barabara eburu tuigerwe kiao agekolo bakudira na tia agekolo akiona akolo mejie na ale mugekolo agaria kwelwa wakauga ii mugongo jwako ne jo mwaraganu alafu ria kwaula njirete ko media we mana kana witia tudiuruka njire acogorie kenda twijakari karia ni nkolomba MP wetu na kawira mwangaza na MCA ne baraidiria njire nuntu no antu baeria je kiripotera Weru TV mbitagwa Martin Mogambi Alikumira kinda tunaendea Martin tuketha tukekera katanta kinda tuchedha tuketha tuketha ringo na chikinya thaithatu nusu no tubonde tu cheru thaithatu muneto madithia eto Maureen Komen and get of PHINEAS IMAANA